Ke nakong ena ya selemo ya kotulo moo dihwai di lebeletseng tjhai ho sa natswe motjheso o matla o aparetseng sebaka sena. Basebeletsi ba sebetse dibakeng tse nang le moriti ha ho tjhesa haholo le hore ba ne ba nwe metsi. Letona la ditaba tsa basebetsi hammoho le letona la temo provinseng ya Northern Cape ba kopane le dihwai tsa mapolasi a ho hlokaletseng basebetsi ho ona. And also to consider the adjusting their operating hours, taking into consideration the condition that we find ourselves, the climate that is affected, and then the condition that has been affected by the workers. Diphuputso tse mabapi le ho hlokahala basebetsi bana di tswelapele. It will depend what our inspectors are coming up with as recommendations, and once those recommendations come, we will enforce those recommendations. But at the end, action will be taken if there was somebody who was negligent. Ha wa hlaka hore raporoto e tla phatlalatswa neng.